Chamane kap Jehovah ako sige amu kait petut age kokeny yo kitebe keli kap Jeiso sikobit kinetkei abaibai asikobit atach mwalimuinik chemi koboto asikobit ketestai tugul eng konetisiet. Kitindoi Pastor Arap Nyalile asome asikobit kokatech tatyo komwoe kebeberta noe inendet. Testai Pastor. Kongoi mising akatok tugul kayetab Jeiso ale otokotin ing lesson nebo kila wikit. Ane atesetai eng betut nebo kwoeng kasi nemwoe akobo kanisa ko mureret nebo Kristo kebeberta nebo oeng. Otokotin. Kongoi ingasom Lilian akine kokatech tatyo komwoe kebeberta neibei sorupe Valin. Chamgei chamanikab Jehovah kitochok amite lesson nebo kosomok kasi nele cham osotiondeng'ung kou le ichamdoigei. Kongoi Eva ikatech. Chamgei chamanikab Jehovah otokotin kokeny amite Jumatatu nemwoe kolen kaniset ko mureretab Kristo kebeberta nebo tai. Chito nenyo ko tuchi kebeberta nebo let atyo komwoe lesson nerubei ko Arap Maru ikatech. Chamgei tugul chamanikab Jehovah kimitei tugul betutab kwang'wan kasi ak Samari nemwoe kole tetutyetap katunisiet nebo borto agenge. Otokotin. Ami koboto yoe kebeberta netai ako kotomo ketestai ko ongesa. Kamuktanen yo Jehovah tia boiboiyet neketinye yekimi taing'ung. King'olole rani kapchi eng kelutab Kimurtoiyot. Kegusu kosopcho sobonwekyok ak sobonwekab meng'otoshekab korikyok ing Jeiso nekatyokindenyo. Amen. Chamanikab Kipsengwet kokeketu kanetisienyo eng kitabut nebo Efesoek. Ako koker kele eng kanetisiet komugul nebo kitabutab Efesoek kong'olole Paulo akobo kibagenge. Katuyet nekikituyech chekikiyoeng chekikibun keeku kit agenge. Eng bororiosiek chekimokokoshindos. Eng kapchi chekikosirgei. Kokakotuiyo Kipsengwet ak ing'ony eng orititab Jeiso choto oeng chekiakotoiyo mutengek asikobit koek kit agenge. Kounoto kebeberta netai nebo Efesoek eng kurget netai nebo oeng ak nebo somok ko kokiker kit nekiyai Kipsengwet koyochi borotetab ing'ony nekiakobet eng orititab Kristo Jeiso asikobit konomyo Kipsengwet ak ing'ony. Kebeberta nebo let eng Efesoek 4, 5 ak 6 ko kit noe Kipsengwet eng orititab sobonwek chekakoyan inendet asikobit kowal ateboshekyok kokerkeit ak nebo Kipsengwet. Kounoto netai ko kemong'une ing'ony ak tengek. Nebo oeng ko kemong chi orititab Kristo ak kewalech kotok itondonyo. Kounoto akine as eng kebeberta nebo oeng ko kokeker kole nyolu kotepto kaniset ak biik chemi bororiosiek cheterchin chekikoyan Jeiso ako terchin amu bunu bitonwek cheterchin amu kutuswek cheng'ololi ak bitonwekab bororiosiekwak. Rani ko kakityi anyun ekundono kapchi agenge eng orititab Jeiso. Kitabutab Efesoek nekesomani kakurget neo ko amache kesoman korok kitabutab Efesoek 5 koite 25 akoi 27 komwoe yoto kole manong'otoik cham osotik kou Kristo akine nekicham kaniset akokoitogei akobo inendet asikobit kotaban kokakotilil eng kaunetab beek eng ng'oliot asikobit komutyigei kaniset noto bo torornatet nematinye kunenden anan ko siring'ut anan ko kiy age tugul. Kounoto anyun asikobit koek netilil nematinye tisya. Kounoto ko kale kakiyonye kapchi kiyonye Kristo ak kaniset. Komureret kaniset nebo Kristo. Koek akine mureret kabogoriondoni anan osotiondoni nebo manong'otionyi.
Ole ng'ololdo anyun sirutik chutok ko kataune Paulo kong'ololji osotik kolech oming'ingei manung'otiong'ung. Tatyo kolechi akine manung'otiondoni kou ye chame Jeiso kaniset icham akinye osotiondoni. Ako tuguchuto aeng kang'alal ko karureiwek chekekochi kapchi Paulo ko korotyin kibagenge korate tabutab Efesoek 5:21 kole eng koitetab 21 amu noton nename chu tugul chu toloita yecho chutein rateiwek chun tugul ko yundo yun yebo kimonjokut ko kale eng koitetab 21 oming'injigei eng kaiweisiet nebo Kristo. So kotaune kole anyun kotomo ang'ololji osotik, kotomo ang'ololji manung'otoik, ko kinameche amwa koni oming'injigei tuwai eng kaiweisiet nekeiwechi Kristo. Maamu nyalulat murno kosir manung'otio siming'ingei. Maamu ng'om kosir osotiot. Imuchi ko ng'om manung'otiot osotiot akot kosir manung'otiot anan kotinye rabinik chechang anan ko chepchep inendet kosir manung'otiotnyi. Ako keming'injigei manung'otiotnyi ako ming'ingei manung'otiot koming'injigei akine osotiotnyi amu chomyet netinye eng Jeiso. Kou notok kit notok nekakitaune tuguchu tugul chu. Ng'oliot age nekamache amwa eng kebeberatak ko kakur Jehova kaniset asikobit kobor lapkeiyet sikokweny mesundeito nekikonyonye ng'ony eng bitonwek ak atebosiek chekikobwa ng'ony chebo suriet ak toiyet ak luget nemi kwenutab osotik ak manung'otoik ak eng kwenutab terchinosiekab bitonwekab bororiosiek. Koek lapkeiyet kaniset neikwenyi imeni notok nekikokochi biik kotungtung'yot eng mesundeito kot kobutyi chepngesut. Lapkeiyonito bo chomyet ak koshinet ak kibagenge nemi kwenutab osotiot ak manung'otiot kokochin lapkeiyet chun mitei mesundeito asikoker kole angorani atep nekararan netepche kapchi eng boiboiyet ak koshinet. Ne nekinai bichu. Kebeberta nebo betutab Jumapili kong'olole ne ng'oliot neking'ololji Paulo osotik. Amache keng'alal as ing yotok nguno keker ing koitetab 25 ko kale ngotaune yo osotichu koite 22 kokasit manung'otoik kwok kou yekose ik Kiptaiyat. Amu manung'otiot ko metitab osotiot ako Kristo akine ko metitab kaniset, inendet yetindetab borto. Kang'alal as nguno Paulo kotaune osotik kole yekamwa anyun ale oming'injigei okwegei ingokwegei kou kaiweisiet nemi eng Jeiso. Maamu kolkol ako biriren konyek aja keming'ingei amu keming'injigei Jeiso. Ingoming'injigei osotiot Jeiso akoming'injigei manung'otiot Jeiso kobwa kibagenge eng chomyet ako kaboisie Paulo tuguk aeng. Kolechi osotik oming'injigei manung'otoik kwok, kolechi manung'otoik ocham osotik kwok. Betonu ng'alechuto tuwai king'olole kit nekure ng'ony empowerment of women. Amu ngap ko eng bitonwekab ole kikebunu kokibit kolkoliet mising eng betusiek chekibo nyong'ik. Yakoitu boiyot age ng'oe bek chepyoset kakoken kole angoimen angaemgoi kotoi kong'a bek chebo koi koskolen taituni kole berberi kakeron kotoi ng'a bek kotyai rotwetab chokola kowirek kobun kityo kel nemie kinene kosirto rotwet kobun karibu itit kolakwo kolabati chepyoset ni kai kochute kot kosubi boiyot komandae kurkab injor komandae ng'otiep komandae kurkenik kosubi ngep komong nyo kobun kimasi kokeny kolach nyo kolabat tap koitu kakonde kimyet eng kerebet kolechi ngamaimwoi len kakwany katab auyo kokeny kosirto rotwetab chok nekaitiech kolebelit ko kibit kolkoliet nekinyikisit kosubkei ak lugosiek chekicham kotinyei ak mornet nekicham koboreke ak tiong'ik chekibo keny.
konyo Jeiso nyokotiach kaniset akotiach osotik akotiach manong'otoik. Kounotok kalechi ma iminginigei amu biriren konyek akokolkol acha ako iminginegei amu kikominjigei Jeiso ako kakomingingei akine osotiondoni komingin manong'otiot komingingei Jeiso. Ne nookse ko kabit ng'oliondonotok. Kokale Paulo ng'yu ingot komingingei manong'otiot komingingei Jeiso. Tatyo komingingei osotiondoni akine komingingei Jeiso. Akoker kole ingorititab Jeiso ko kikeyai manong'otionni koek metit nebo kot kou ye metit kaniset. Komami manong'otio konyo nekolkolitu ako nereche kobirtogei ingot kotinye osotiot neiminginegei. Amami osotiot nenerechi akomeche kobaunis ingotinye chomyet nebunu manong'otionni. Kergei ak lakwet, ngobiyong'ot lakwet kochuchuni kinet, kochuchuni porut. Lakini yoome rubet amami kinet ngot komana chi komi ki nekoindosen kinet sikete amu myoni kamet kobirtogei kobire sugurionik akwae kasit nebo kwong'ut kobirtogei amu ame rubet. Ingonyitat kikombet chomyet ngerongyi ipkorogee chomyet kikombetab osotio kobaibait akokaskei akotalait akomingingei. Amu biyong'ot rektoi chego bare mirgit. Ko ingot konyitat kikombetab chomyenyi komong'u kaminginetab kei koek automatic. Ko ngonyor akine manong'otiondoni tekisto ak kaminginetab kei eng osotionni komong'u chomyet nebo kwong'ut kong'et chomyet nebunu manong'otiot kokochi osotiot komingingei akokonyit. Kong'et kondit eng komosin kokon chomyet, kong'et chomyet eng oli kokon kaminginetab kei ak tekisto. Kokosungukan kou sitimet newendi. Noto amune sikong'alal Paulo ng'oliondoni. Tebutiet nebo let anyun koni amu kakile metit manong'otiot nebo kaniset ko kilyochini kokabirtegei murino kole kitukani koleno metit eng kai ne chepyosoni tomisoman Bible acha kale kipsengwet metit manong'otiot nebo kapchi kouye metit Kristo eng kaniset. Ingot ko kakomanda manong'otiot eng rerweit kotaban metit neichuti karitab maat. Koyaakse ne eng pokitokwek? Tos mechuti pokishek tugul komanda barabara? Ko yekakobit lelutiet nekameto lainda nenyinet murno nekatakerei ole indochindoi Kristo kaniset kotoi kobir teket akotoi ngelelnatet akotoi kaimutik kolasimisoni pokit ak pokishek tugul cheloe ing olimbo let komanda laindab rerwe. Kounotok kamwa sirindet nebo tugetab maonatet kole ng'olyondoni kale metit Kristo nebo kaniset ko ng'alale kapchi chekikiming'in eng orititab Jeiso. Ako ngot ko manong'otiot ko chito nengelelyo nechome suriet akobolil, nechome kei inegei akokolkol akobau bich eng kolkolyet, komat komwa ng'olyo kole manong'otiot ko metitab osotio amu akomat koming'ingei eng ki age tugul amu kiptaiyat Kristo inendet. Kong'alale ng'olyondoni akobo kaniset ak kot netinye kashinet ak talosiet ak mieindo. Yekakobit kemande eng Kristo tatyo ketau keboisie kolkolyet komakochomwei sirutik keboisie kele metit boiyot nebo kaniset anan metit nebo kapchi, lakini koteimi orititab Jeiso kong'alale koi metit kou kit neu Kristo akine. Ngano kong'alale Paulo akine ak Petro kole ngap komi chemaiyonotin komanachi ko eng muitaetab osotiondoni nga kakomanda manong'otiot inendet komuchi komuita tamanab kowekchi eng sirutik. Kobate yetakeker eng tai yo tos imuch komuita
ko kaai kiptuibotoi nemache kolasimishan inendet kwai kiptuibotoi nebo metit ne noto ko Kristo kole sirutik aja amu makoi iyan kochutin iyai kiptuibotoi nebo kipsengwet ako ing oret nebo kaminginetabkei ko sikotakiro yotok ingondoiwech Jehova asikobit kemeng'ishe eng kaminginetabkei tatyo komang'une kaming'inonoto bo kei ak tekisto chomyet eng moning'otiot eng osotionyi akomong eng osotiot kaminginetabkei ak tekisto eng moning'otionyi. Atoche kanetindet nerubei. Kongoi. Kongoi Pastor Ng'etich akobo kanetisiet nekaiyai introduction nebo lesson nebo wikini. Jumatatu komwoe akobo kaniset ko mureretab Kristo. Kebeberta netai. Mache anyun eng yu komeche komwawech Paulo anan konetech akobo kaniset ko mureret ko Kristo ko manong'otiot. Ako meche kobarwech kora oleu katunisiet koborto akobo kaniset. Eng Jumatatu kesomani kitabutab Efesoek 5:25 akoi 29 kakesoman eng yotok kakosoman Pastor Ng'etich. Ketesetai anyun eng yotok kisomani kale konech Jehova kanetutik eng yutok kinetkei akobo oleu katunisiet ko reflectani anan kobortoi kaniset ak Kristo. Eng Efesoek 5:25 kamwa kole manong'otoichu ocham osotikwak kou Kristo akine nekicham kaniset akokoitogei akobo inendet. Kakesoman eng yotok akoborwech kole chomyet nekitinye Kristo kaniset anan chomyet netinye Kristo kaniset ko ititaat, kitinye maket kot, kitinye boiboiyet, kitinye kakenisiet, ako kitinye kakasetabkei mising. Ako nekisire ko kokoitoetabkei nekiititaat nekikoitogei Kristo akobo kaniset anan akobo mureret. Kir tuguchu anyun chekitinye Kristo kaniset. Kala akomeche anyun eng kapchi kobarta tuguk cheu chotok. Chotok tugul ko kakikerkeite manong'otiot anan ko sandet ole riptoi anan kotinye osotionyi chomyet. Kotinye tuguchotok. Kotinye maket, boiboiyet, akotinye kakoitoetabkei neititaat neimuchi kokoito sobenyi akobo osotionyi. Kekere kele ngot komi manong'otiot neu notok akine koite akine eng osotionyi koming'ingei mising komi tuguk cheu chotok cho kakobit chomyet, kakobit boiboiyet, akomuchi kokoitogei chichotok akine anan kokoitogei manong'otiot kokoito sobenyi eng osotionyi. Kekere kele ngobit tuguk cheu chotok akichek kobitu ko response nebitu eng osotiot akine koming'inegei, kobitu kaming'inet. Kakonyor boiboiyet, kakonyor kakasetabkei, ko the only thing nemi kityo ko kotach ako kwai akine chekergei ak chotok kwai chemiachen. Mangen ale eng osotik sana oleu osotik ko sana ko koe comparison. Mangen ale aimen comparison. Mi kiy kelen the grass is greener on the other side. Koi sana ko kwanyik komuch koker kole ngua better nebo anum. Lion. Lakini tuguk tugul kale nginde Kristo atech kong'wong eng Kristo ko kakobit chomyet akobit kiy age tugul ak kwa chi tugul amu katunisiet ko project nekiyoe tugul iibu 50 akeyai tugul keng'etin asikosulda anan kou nguno ko prepareani Jeiso murerenyi ko kakero eng yotok kele iborchin chomyet akomwawech kora eng yotok kole kamwawech akobo ngesoman eng kitabutab Ezekiel kotesetai kora komwawech akobo konech pichait
nekimuchi kesich kabwatutik chok akobo tilyandit nebo biik chekikashindos. Komwae akobo ole kiriptoi koming'in ine ko kikakisas akoi koit betut nekikakeun kou yekakakomwawech Pastor Ng'etich. Akolokchi sirimdo akolelesan ipkonyol mising. Kale unotok Manong'otiot katunisiet koborto akobo kaniset ak Kristo. Kangetestai eng yoto kesoman akobo ngetestai kesoman koitet 26 komwae kole sikobit kotaban kokakitilil eng kaunetab beek eng ng'oliot sikobit komutyigei kaniset noto nebo toronatet nematinye kunenden anan siring'ut anan kiy age tugul neu notok ako koek netilil nematinye tisha amu mami chi neweche bortanyi akobae akoribe kou kit neyochin Kristo akine kaniset. Kale yetete Paulo eng Epesoek yotok kakesoman ko kerkeindonyi nebo igorta ak katunisiet akobo kaniset ak tilyandit nyi ak Kristo korochi eng oretab ng'omnotet eng bitonwek ak boisionik chebo katunisiet nebo keny. Kosubkei ak tilyandit nebo kaniset ko mureret ko Kristo ko manong'otiot nebo kap Jehova. Kikere eng yoto kele chome kaniset kou mureret. Amat kale eng yoto kakoboru kole chome kou mureret kochobe ak ikoitoi konyio. Kakobor eng yoto kele ikoitoi konyio. Kikere eng yoto kele akot eng achek eng Kalenjin kikoitoi konyio asikobit kobit tilyandit. Melen kele kabo keal chito amu ndakakiale chito kemuch kenem rabinik chetya akot kora alakse chito, maalakse chito. Isomoni akot eng kalewenoik 31 koitet 10 komwae kole ng'o neimuchi konyor kwondo nenyolunot amu sire mising kamanutienyi nebo koik chekikure Beninim. Kikere eng yotok anyun ya iwendi koito chito ko kairoman ile kainyoru kwondo nenyolunot. Makoi iwe sinyen koito iwe kwondo nemi yo kityongan amu kangiwendi kwonyotok konyolunot eng inyendet tugul. Imuchi inemu rabinik tugul cheitinye eng wakatit notok. Ko yekabkoit yu anyun koyome anyun irib, icham, itestai kou notok. Ko sikobit kondit anan sikobit kaming'inetabkei ko kotestai chamyonotok. Akatamwa eng yo ale chechang eng kwonyik ko kwae comparison mising kokere kole ngo green the grass on the other side. Lakini that grass namite kimasin ko kikesemberchi, kikinde phosphate, kikitut kikure ne eng cho korotwek cho bitos eng suswek. Kikitut chotok tugul cho koboru kole melen ile kangiit anyun yu kikichomin alikinye chochamdosi kabisa you best amu kakonem akine Manong'otiot the best akakong'et kolipan tuguk chebo barak kabisa aliet nebo barak. Ko yekakoit anyun kinyoru nekibo kamanut kabisa komelen kele kaiitu yu ko suppose anyun irib mising. Komakosember chito agenge. You work hard. Oboisie tuwai eng tugul osember akomi anyun chekindoi fertilizer ko fertilizers ko ne cho tugun chebo chomyet cheibortoi chomyet. Ngomanyosinye chomyet kora kwondong'ung komebwat ile sinyoru as kaming'inetabkei kora ile you know chepyosani ko suppose kokasait. Mi tuguk kora koi manong'otiot suppose iyai. Angetue saburionik sinye komite katakibole amu mami kiy yekai neka suppose nekewalun yekai koi muren yekai kai metit. So komami kiy nekikere kwony kotue saburionik alion komi kiy nekatakiwalun lakini mami kiy nekemuchi kemwaun. Komeche inai kityo ile ngune nekakorarta anyun. Eng katunisiet komi deposit chemeche keyai chomyet oborchigei chomyet ma one side, both sides amu owakeni tuwai amu kobwone tuwai together. Amu kale chome kaniset kou mureret ko makechamin kityo akisis kityongan amu kaniset akine kotinye
boisienyi akine neibortoi response nengakecham iniboru response ak kaming'inetabkei ko tuguk tugul akot eng kwonyik komeche konyor chamyet. Ngipiker ketue saburiot nemeche ikergei boiyot ile ngu kalia ne nekokorakta anyun ngu makomi deposit netakonu eng yu. Kale ikoitoi konyiyok akakesoman yoto. Kale iuni kawo tai yo kale Kimurtoiyot ko kikoitogei Kristo. Kanoto anyun amu kakimwa akobo konyiyok. Ko kikoitogei Kristo akobo kaniset, kikoitogei Kristo akobo achek asikolech keeku kwal kaniset koek murenet. Ko kakoek anyun konyiyok chekikoito ko sobenyi. Korotik chekitartengei Kimurtoiyot ko aliet nekibo barak mising. Kakemwa kele konyiyok ko makoi ial chi, lakini kikwalech Kristo eng aliet nebo barak mising. Kakelech kebunji kap Jehova, keeku anyun lagokab kap Jehova. Bwane nguno kingokakeyai koito akekoito konyiyok kap chepkiyeny. Komalen ngele nguno ibono lakwani ngetuiyo nguno kingotom kituno kele ibono lakwani alen abo kap chepkule. Lakini kinde kakenye kikoito konyiyok akanyokoi. Ko ngetuiyo nguno kele ibono lakwani alen abo kap chepkiyeny. Kosicho kap chepkule. Kekere kele kingokakwalech Kristo kebunji kap Jehova anyun akeeku lagokchi. Nguno kikwal kaniset kokeny as nyiko betut neinegei yenyone Kristo nyokomuti kanisenyi komutyingei. Kale iuni mureret. Cho ko tugun cheter as nguno amu yakakeyai koito akechobegei anyun ko tumdo betut. Kechobe mureret olinywa olin mi tibik, mi best ladies ak ne kochobe kelelesonchin kilokchin sonoek, kelokchin netit, kilokchin tuguk tugul ipkonyol. Lakini ni ko kale chobe mureret nyi Jeiso kochopchingei, which is so wonderful. Kale chopchingei kouni ipkotililit. Kale kobwoti kosande nebo kap Jehova nechobe mureret akobo igorta katunisiet. Inendet itilili akouni eng beek eng oliot. Kale noto ko kanetisiet ak kabatisanisiet. Ng'ololi ng'oliotab arorutiet kaunoni keyae eng ng'oliotab eng Efesoek 5:26 komwae kouni kole sikobit kotaban kokakotilil eng kaunetab beek eng oliot. Ko notok ko kanetisiet ne inegei anan kayosiet yamite kiyae kayosiet ketuitos kapchi. Ngasoman eng yotok kale ng'alali eng ng'oliotab arorutiet kaunoni keyae eng ng'oliot kotorchingei eng ng'oliot kotorchingei ng'oliotab arorutiet nemwoe sandet nebo kap Jehova komwochin mureret. Imuchi ko eng kasarta ne kikokochingei kayososiek. Kale chobe akolelesonchin mureret. Yekikoito mureret eng let kikochi sandet. Kotinye kororonindo nebo kwong'ut. Kotogu eng kwong'et nematinye tisha. Yakakechop anyun kakolachkei mureret kingen tugul kele ngap harusi mising ya kiyae harusisiek ko kit nekikere mising makikere akot manong'otiot. Mising chitugul nenyone komeche kiro mureret ole kelaktagei. Mabwoti ale mi chi nemeche koro kele kaune anyun sandet kelaktagei anan mabwoti akot ndakitebe chito kele kakelach ngor neune tai nekaune mabwoti ale kichikili cho, lakini kichikili mureret mising ole kakilelesanda. Kaune netit, kakoi netit, kakelach mauyat, katinye mauyat neune. Kuna tugul ko kaniset ole choptoi Kristo. Chobe Jehova keeku ready eng katunisiet nenyone. Ongechobe tugul kochobe Jehova eng tugul koisto tuguk cheyachen, koisto kounech, koibutosi eng tengek muldoi eng tuguk chechang.
keweksei let, lakini koribech kora. Kakemwa eng yoto eng Ezekiel kole kikakesasin mising. Ako surumbet ko kitom kiyet, inendet nekinyokotile surumbet. Ko tukchot tugul ko tengekto nekimi. Ngebwanji Jesu kotililech, kounech, ako kochobech kigen katunishenyo nenyone. Ngondoiwech Jehova yekitesetai, atache kanetindet nerube. Kongoi mising kanetikchok chekakotestai eng taunet. Ameche amwa kongoi mising amu ng'oliot neking'ololi rani betutab rani keng'ololi kapchi. Eng barwetab Paulo eng kebeberta nebo nitoni kotestai komwoiwech akobo tilyandit nebo Kristo, tilyandit nebo Kristo ak kanisenyi. Kebeberta nang'ololi kokeny mising ko tilyanditab kapchi, manong'otiot ak osotiot. Eng kebeberta nerube nguno amu ng'oliondoni ko kaniset ak osotiot anan mureret. Mureret eng Kalenjin ko chi netomo ketun, nakilelesan, nakichop. Komi tuguk somoku chekeyoe eng mising ko biikab Kalenjin amu eng bororiosiek alak komuchi kotindoi tetutik alak, lakini eng mising biikab Kalenjin keibe kebeberwek somok. Yekakokoshin werin nebo kabanum ak lakwetab kabanum anan cheptab kabanum, nyokomwaita lakwet kole mi toek chebwone. Ko eng kasarta nebo Kalenjin mising komi kito nekekure kabartaetabkei. Ko kabartaetabkei kobwone biik cheng'ering'en chebo murenonin nyokomwoitogei kole oye kokoker lakweng'wong werinyo. Kemuchi kecheng kijanaek aeng anan komut kijanayat kobarta. Ipkeyai kebartagei kityongon. Ko oret agenge nebo kabartaetabkei kesisini amu kito nenyone ngaketar kabartaetabkei keba koito. Ko ngebendi koito komi koito ak chaik. Mising biikab Kalenjin ko kikenam koito ak chaik koek agenge. Ko biik chebendi koito kwame koito ko boisiek ak tilyanutik cheng'ering. Akebendi kot amu eng mising Kalenjin ko maboroi koito koek biik chechang. Bendi biik cheng'ering'en, boisiek tutikin, komi chairman nepkong'ololi, komi chepyosok yo, komi boisiek. Kekur kain akichek kobwa yo sikobit ketebe tebutik. Ko ngetebe tebutik chotok eng betusiekab koito koboru kele meche keken bichu kele ng'o bichu. Ko ya keken bichu kenai kele ng'o bichu, kemwochi anyun kelech ngoro mwaita. Ko mwaatak ko kongoi neking'ololi eng kwenutab kaplakwet, kapsandana eng kimasi ak kebeberta nebo kapamwai. Keib tugul keng'alale eng meset. Ko ngeng'ololi kekune ketebe eng boisiecho chemite. Kemeche keib tilyandit eng mwai akenam lakwani kelech, kitebe lakwani kelechin iborwech chichito kinyoko nekabwa rani. Kongete lakwet inegei eng kwenutab biik akemong'u kurget yun sikotelel kobun kabisa kwenutab kokere konda age tugul nemite ko. Ngokanyo kor ane kokere kabisa koker kole po nga kitomo ait betut neuni. Ko eng taitab boisiek ak taitab chitugul koibu kabwatutik lakwani kole kakoit anyun kasarta makomi ketangoi, makomi tangoit takait nguno anyun kemwa kele meche kekoiten. Ko ngomeche kekoito komwoe senge, mi kamamayu akomi biik tugul. Ko ng'alalet neng'ololi keng'ololi ng'alek chemabo lembechek, kimwoe ng'alek chebo iman. Ko ngakokoshin bichu kemwochi kelecho ya ara makotyach motyet ko motyet ko kanyiyok. Ko ngakomwa anyun kaketebe boisiek ketebe kekun kele oye tos kikiribe kit nekikure korotik simakergeitu gai, matilyonutik sikot mutai kakis lagok cho kisich
komuchi kokon korot nemutun kong'em lagokab gaa. Ko kikiondo kiyoto. Ko en betut nepkoito ko ki betut nekinegei. Ki betut nebo katiaget. Kot komi kiy nekikiung'at anan kimokeboru ko betutab koito ko betut neinegei. Ko ngewe betusiek chekiche amu eng kemang biikab Kalenjin kokon konyio komweta tuga eng oretab kainaikwak. Yekakotar tuguchotok tugul keam koito anyun. Nebo let kaketar koito kakeng'alal kabisa kelech chepyosokab gaa kotorochi lakwet anyun kakekonok. Ketoroch lakwet ak kemanda koba sang eng tiendo. Kewolchi ngoroik. Kechopkei anyun keba chaik. Korap kebendi chaik kakelelesan lakwani ak kechopchi ngoroik cheter. Ko eng betusiek chekibo Ebrani ko kikiyoe tumwekwak. Eng Kalenjin kiyoe tumwekwak bet. Koito keyoe nguno ko kekile kabisa kele oye keya koito eng bet kolale asis. Eng Yahudi olekinye ko kikiyoe kemboi. Betut nebo katunisiet. Amu kaketar tumdo nebo chaik kele oye obendi netya bichu kele oye kibendi arawek 3 anan kole biik age kibendi betusiek 21 anan kole alake kibendi arawek 6 anan kole kibendi kenyit agenge. Ko kingemwoe ng'alechatak kemwoe ak kesir. Ak kekur lakwanin kelech inde sei. Kekur merenonin akine kelech sandet inde sei. Sei notok no ko kiboru kele mabutaksei chomyoni. Matin betusiek rani kibendi koito betusiek che ng'ering'en kometogei biik. Ko kimukou notok sirutik chebo Jehova. Eng tumotok ko kito nekiyoe bichu komwaya sikobit kotuiyo ko agenge. Kang'alal Kristo eng kitabutab Efesoek 5:25. Kale Kristo kokakongei koek korosiot. Konunetab nebo Kristo Jesu eng yu kokakongei kotindoi muguleldonyi agenge. Ko nekamwa eng kitabutab Korintoik 2:11 koitet 1 ak koitet 2 akoi 3. Kama Paulo barwani kokimit ng'olyondoni. Kale katachame ale omuitaiwa eng berberindo kitigin. Ele omuitaiwa. Kaboisie Paulo ng'olyot nebo muitaet. Akale achame omuitaiwa eng kitigin eng berberindo. Amune sikomwa Paulo kole omuitaiwa kitigin eng berberindo? Komi ng'olyot nemeche komwa nenyigis. Amu kamache kokimit sobet nebo kapchi. Kele eng kasarta age tugul komuchi ingiker katunisiet eng taunet kouyo ki neberber. Magi neuyo kamagei murenoni anan komagei lakwani. Amu magere ole une olimbo tai amu mengen. Kokale anyun Paulo amwae omuitaiwa kitigin eng berberindo kitigin. Kongokoite nebo koitetab 3 kolo ako aiwei semai kou nekikiberber eng kerenet awa eng ng'olsenyi. Kale kimuchi keng'em kou notok kabwatutikyo oistoegei imanda ak katabanetabgei eng Kristo Jesu. Ko kakotaune ng'olyot kole amwoiwok eng berberindo kitigin. Amu kakon kanetisiet nebo kwondo Hawa nekikityem ak keberber akobet kaamiset nebo katunisiet netai nekikale Jehova omeng'isiei otepche koigeny kou Manong'otoiyot ak Osotiot. Kale keberber eng ng'olset. Eng katunisiet anan eng koito koribe Jehova ng'olyot nekure matkobit kiy nekeng'olse. Ngemwa iman. Ngemwa ng'olyot neu not.
kokamwa kole katunishet ing oretab koito kokergei ak kayanet nekiyoni Jeiso koki kaniset kokole Jeiso matkende ng'olset kayanenyo nekiketach Kristo ing mugulelwekyok sing mutai keib ng'oliotab Jehova ing berberindo nemakimoke kurset nekikokurech ak chomyet nekikokonech keeku lagokyik. Kangalal Paulo eng yu kokimit koib tuguk somok: tilyandit nebo katunisiet ak tilyandit nebo kayanet eng Kristo Jesu. Osotiot ak manong'otiot eng yu koyonigei ak kakolachgei komie. Amu kebeberta nebo oeng ko nebo betut nekichobegei. Ko betut nekichobegei eng tumdo kechobegei murenonin amu meche kochob tumdo kole ae tumdo neu ne. Kiale muchelek, amitwogik. Kere kole tindoi chepkondok chetya. Eng yu eng chobetabgei kong'olole akobo sobet nebo katililet nebo kaniset eng logoiwek chemiach. Konech Jehova eng katililetab ng'oliondonyi yo chobegei osotiot kebendi kechobe sumek, kichobe kebeberwek chebo ngoroik, kichenge ngoriet netindoi mindilinik chechang, kichenge chepkulet netindoi nariok chekororonen chengiker kou kecheik ak kweyot nekilochi. Kelelesan lakwani kochopkei kabisa eng betut kou yekakomwa abote kamwa Eva ko eng betut nebo katunisiet kekere mureret. Kikere lekelaktegei ak kekere karisiek chekabun. Ngoendi ko kanisa lakiyae tumdo kekere lebetitoi biik ko kibendi kele kapkeyae kanisa. Kanisa noto kakinde mindilisiek karisiek noto kakinde mauwek. Kere chitugul kele kelaktagei ano. Komi anyun biik chesubi. Ako bichotok subi ko tibik chekachopkei ak ichek ak lagok chemengechen chetindoi mauwek. Ko murenonin akine kotindoi vestment chechiket cheisubi. Ameche keib atindiot notok neu betusiekab tumdo. Ak kechop kele chobetabgei nekichobegei kokergei ak chobetabgei nebo mugulelwekyok. Kichoptoigei ano eng mugulelwekyok ketach Jeiso? Tos ne netokomi muguleldonyu nokere ale tos kirinda matach katunisiet nebo arwet ne Kristo Jeiso? Kou murenonin akine nekere kole nyolu keal ngoroik, nyolu kochop sumek, nyolu kwal kweyot, nyolu kolach tai anan ko ngoriet. Kou notok akine lakwani kochenge ngoriet nebo katunisiet ne kararan. Ko eng boisionotok kichobegei kokergei ak chobetabgei nebo kristianatenyo sikobit makitangoe ng'oliotab kayanet nekiketach eng Kristo. Nyone man katunisiet ne inegei nebo arwet ako makingen betut ako makingen sait. Ak kikonech kasarta nekichobegei nguno sikobit ketach inendet. Ng'oliot nebo somok ko betut nebo katunisiet anyun. Kakoech makekinei, kakoit betunotok. Ko ngakoet kechobe lakwani ak kebwa kele kokas sait 4 kemi kanisa. Tobeni werin kele kait kotab koit kasarta kele kachelewan kele kakile makiyokto karisiek. Kele kakile uni kakile kolia makichop sumek kakile kapkechop karon. Ko tuguchotok tugul ngas komachopkei koib kasarta nekinye. Nyone Jeiso ko sandet. Nakale kasandet konyone inendet konyone betut nebo katunisiet. Ko ngonyone betut nebo katunisiet ko kergei ak bergeinik 10 chakikisir eng kitabutab Mathayo 25. Ale kikikenis kemboi kwen ak kitindoi age tugul tainyi. Ko king'omen mutu ko kiberberen mutu. Cheking'omen ko kitindoi mwanik. Ko mwanik chekitindoi ko kile kakoit sait nebo kemboi amu kotikotindoi taishekwak cheu tait neu chepkosa anan kou tamambul no kibo keny
Ko kitebi bichu kemboi kogenis kokikakeswanda kwa sandet kurucho kitigin lakini kurutos kotindoi taishek kwak. Kingotakakoi sait nebo kemboi kwen amu kikiyai koskoling kele oronin sandet kakonyo tab kole kokere makomite taishek kwak kakosimananis kosom chiun ng'omen kolecho konech mwanik kimokotindoi kolecho bowal keole ano saishek chekakoimen kakeker tukeshek. Ng'olyondoni kamwoiwech kole tait nekikekonech nebo ng'olyotab Jehova, tait nebo tamirmiriet kokonech kimnotet en betusiek tugul kenyoru naet ak kakuyet kele nyolu kesoman ng'olyotab Jehova en tamirmirienyi sikoyotwech kolal taishekab mugulelwekyok. Nyone betut nebo mesundeito. Betusiekab mesundeito ko nguno yakawaskei tugun chechang. Bore kaimutik chebo kapchi, sobet nebo kapchi. Iriptoi ano taing'ung nebo kayanet? Iriptoi ano taing'ung nebo logoiwek chemiach? Iriptoi ano taing'ung nebo iwe kanisa? Tab komi kasarta tugun chekakoimin. Kosiman ak taing'ung ile mawendi kanisa. Osirgei kanom kanisa, maiwendi. Osirgei ngaa nemaokoshindosi ile mawendi kanisa koba biik chetililen ang'etu ane. Nito neyoe mugulelwekyok korokenso akoistogei kimnotetab tait nekikokonech Kristo nebo ng'olyondenyi. Yokesu ng'olyondoni kokamwa komie kokes kole kale Jeiso mureret neanyone amuti ko kaniset. Ako chobe inendet mureret. Kiranyun ngolin mata mising murenik, yani chito nekatunishe nechobe lakwanin. Lakini kale Kristo achobe anendet osotiondenyu akokochini ngoroik chelelach neimanda nebo Kristo. Sikobit kochobok kaniset amu Kristo neboru kele anga makichoboksei eng kaanenyo, eng kimnotenyo, eng boisionikyo ako eng miendab Jehova eng Kristo Jeiso kenyoru kimnotet nebo kayanenyo. Kotorete Jehova kenai kele nyone katunisiet ako makolo. Kikochob Kristo kiy age tugul. Kikokonech ngoriet nelel, imandanyi, tamirmirienyi. Ingokonech kimnotonoto nebo imandanyi, leselesta nebo muguleldo. Somakomi kiy nekekere ako inendet nekaribech. Eng katunisiet nebo betunoto amu nyone eng kasarta nemengen, nyone eng kembout age. Ngoberure Jehova atochi chito nerubei. Kongoi Pastor Nyalile eng logoiwek chekaimwaiwech. Abwoti ale nekit kaiyai summary olamite. Ko ameche keng'olole kimit kosomok kasi akimwa kele yuto kolen cham osotiondeng'ung kou ole ichamdoigei. Eng yu ko kong'ololchi Paulo manong'otoik. Komite tebutiet nekateb eng yu kole ne ng'alalet nelel nemau nekotomo komwa neboisie Paulo kocher manong'otoik koborchi osotwokikwak chomyet netala. Kesomoni eng yu kekere kurget nebo Efesoek 5 koite 28 akoi 30. Ameche asom asikeng'alale yoto kolen kounoto konyolchi manong'otoik akichek kocham osotwokikwak kou yechamegei borwekwak ichegei. Inendet nechame osotiondenyi kochame inegei amu mami chi neweche bortonyi. Tos mi? Mamite. Akoboe akoribe kou kit neyochin Kristo akine kaniset. Kairo keborwech tuguk oeng nguno sikenai amu Paulo koboru kito neu ole teptoi akoboru oleu Kristo. Amu lengo nebo Paulo ak kitabutab Efeso ko koborwech Kristo. Asiko eng Kristo eng sobonwekchok, eng Kristo eng korikchok, eng Kristo eng kaniset. Ko eng yu ko ngesoman kokale chome kocham osotwokik chepyosok, ngale chepyosokwak. Ako kakonetech eng yu kanetik chekamwa kole
kocham kowechomegei. Ager asale ngot komite chomyet kot ko ne nekekere. Kakemwa kele koboiboitu chepyoset kemwa ng'olyot nekilen empowerment kosich kimnatet anan kosich kamuget neyoe chepyoset ngot kotinye ministry nenyinet koyoe ko inendet kotoreti boiyot kotoretkei ako missing ng'olyondoni kakinetech eng yu komobo chepyoset akobo anan ko boisiek ichegei boto lagokchok. Makoi ng'et lakwet ak tun kotun lakwetab koin akokonyit kocham lakwetab koin ngot ko kito nekimakinet. Abwoti ale kakikuiyegei yoto. Kale makoi ikoite kito nemetinye, mekoitoi chomyet ngot ko metinye. Kikombana kobo chomyet ngot ko mi buch kekas kele biregei sanisiek kobiregei kikombok. Abwoti kicham kolue lakwenyu chego, ngorer chego kemboi ikose konam chupoitnyi no kachuchuni kowire inat kolechi puu inai ile kakobek chego ing'et ibinage amameche chego chekoitit meche nelolong'ji. Ko ikere ile chomyoni nekakechamchi osotiot koite lagok akoite tun koyapta. Nguno ngimi emoni kekere kele angu kaka kimakinete mi tuguk chekekere kele kimakinete cham komaking'ololdosi ak sigikchok ng'alekab atebetab gaa. Ko nguno kikechelewan, mabwoti ale kikechelewan, ngele kikisirtoi lakini kasarta nekikakonech Jehova asikeker tuguk chekimakinai komakichinech amu kimanai sigikchok anan ko kimakinai akot akichek, lakini rani kakenai kokanyolchech keyai koek kito nekiyoe. Ko kawe amut anyoru biik chekotindoi koito ak chaik ko kokitebe kijanayat kelechi kelochi chepyosani kolach. Ko nikakekas kele eng yu Jeiso Kristo kolokchin kaniset neinyendet nekichaguan Jeiso Kristo asikobit kolelesonjin akonyo inendet nyokomutin kwano kanisa ipkotunin. Ko ngachek eng yu ko ingibituni chepyoseng'ung ichome ak yekakoit gaa nyokoek ng'alek chebo kawaida, ng'alek chemwoe Paulo chekakimite eng betusiekab Yahudik ak biikab Romanik ko kikergei ak betusiek kora chekikere cheking'olole chekikere yani makikeregei konda. Nging'ololi ikere yuno kilen mite lagok koyo. Ango lagok ko lagok koboto chepyoseng'ung. Kalya mele mi chepyoset ak lagok anan ko chepyosenyu ak lagok. Noto ngot kokase lagok koboen koibe kiyoto akichek kolen mi chepyoset yo. Akot nguno ngiwe gaa ikase biik chechang kolen mi madam yo. Kero madam koek madam tugul, madaminik atau mwalimuinik anan madaminik anan chepyoset. Ko ameche asom ale kaikai ongekure kainaik chekakonech kuweit koborwech. Mite biik alake chekekure Habar ak Selmira. Ko kiitunigei kobo kenyisiek 18. Habar ko ki boiyot ko chepyoset ko kibo kenyisiek 16. Ako kitebso kenyisiek 86 kokeskei boiyot. Kale chomyenywa kenyisiek 86 ak betusiek yani chechang nekit kitait kenyisiek 87. Ikere chomyonoto kale kikisub yani korikwak ak lagokwak ikere kotinye koshinet nekikere kele kitindoi agoi akowo kotesetai. Ko ngekere kitabutab bukuit kalewonoik kenyoru Solomon. Onge Solomon ko kitun chepyosok 100 ak kilen
abakora koitanon concubines ma basta kilene concubines en kebaigeinik bokol somok konyit kole 1000 ilechigei kilya kiimuchi kocham Solomon chepyosok chik kuye chamdogei imuktoitono ako kalenyo amu Jeiso kochame yani cham makile cham osotwokik kwok kochang'a kamwa kole osotyon kuye ichamegei kekere kele Solomon ko kichamchi Jehovah kotunis melen kiikochi approval kale approval ko ne weny Maikoi chamchinet. yani kichamchi lakini chamchinet uno nekit ko ng'oliot agenge nandi lakini allowed ak approval kot ko kergei ikere God allowed Solomon lakini ma approven amu kilya king'et Solomon kobistoe ng'oliotab Jehovah amu kikakikoch kayamiset ako kitun chepyosok chechang ako tun ko king'etyo chepyosok chu ko kiweny muguleldonyi kot kosub kiptainik alak chema Jehovah nekiit kowalak yani sobenyi atyo ko kot ko ikere ile Solomon kiitib koker nekiitib kole kaka awi mokoryo koyait koker kole ka tuguk chekiwone eng sobet mami kiy nemitei kosir Jehovah ko akot akichek eng yu ko manong'otoik ak chepyosok ngot ko agenge eng agenge komawenye ng'oliotab Jehovah komami kashinet mamitei noto kekonyitegei asikekochi chepyoset kosich kimnatet asingong'ololdosi okashindosi kibagenge kele king'ololen angoit kobit kiy nekamach kesirgei eng yu ko ming'initegei chepyoset kou yekamwa amu kikose it ng'oliotab Jehovah nelen yani iming'initkei koming'initegei akine boyot amu boyot ko kaek kou Kristo maanyun eng taban nekauo kawo Solomon sang imiten Kristo koyoche koit chepyoset kole akoe beit komwa boyot ara makemwa baba koek kito nekiyoe eng yu ko kakiyoe eng kosyinet mami bolotet mamite biretabgei nekebire nengoit chepyoset kole kakerin otonondosi ak abwanem eng yo kakerin ulyon eng yo ibunu ano korake angu kakolya yani kobit toiyet nemite kot ko noto nekakonech Jehovah kole kisir Paulo kole anyun ochomye kole ichamde ano anyun mwa Johana 15:12 kole ng'atutienyu ni ale ocham ochomye kouye kiachamak mwa Jeiso kole ochomye kouye kiachamak Luka 6:31 kulen kouye omache koyoiwok biik oyochi akokwe kounoto oyochigei kouyo imaktoigei koyoun chito age Kalewonaik 17:17 kulen tinye chorwet chomyet kotugul akisichei netupcho akobo nyalilda yani ngomi nyalilda anan ngolion komi chorwandit mamitei nekewasegei konotok anyun ameche ametoiwok notok ale ngobirurwo Kiptayat akechomye amu kaonitok amu kichobegei asikobit konyo Kristo amu eng korikchok ko makoi kisirgei akikeni Jeiso makoi kicham chitab kokwet ngotko mami chomyet konyo makoi icham chito ilechi Jeiso konyone akekere kele kere koyo kibortos ngeket kanisa kotebenin let yun kotebenin tai kaikai ongechomye akeweny ng'oliotab Jehovah asikobit kokon kayamiset nemie notok atoche mwalimu nerube
Kongoi missing eng kanetik ako net senge ngalek cheechen chebo kapchi ko kibendi ketarei kanetishenyo eng nwokindo. Kakengalal ngalek cheechen kurget nekibendi kengalali anan en metitab kanetab kei nebo betuni kongalali kole tetutetab katunisiet nebo borto agenge. Kakengalale borto agenge kongetegei atkai kakitou kanetishet ko ngesoman kitabutab taunet ko aeng 24 ko kitabuni kongalali yekitom kobit engek kegere kito nekimwa kipsengwet kotom kobit engek etenye kero kito nekimwa Paulo konetech koboisie ngoliot nekikimwat kinyei kotom kobit engek kokimiti akot eng rani eng kasarta nekakobit engek to komong taunet aeng 24 kole amu notok anyun kokokto muren ak kwandanyi ak kamenyi akonamgei ak kwandanyi akoek ichek borto agenge. Kimwa kipsengwet kokakiyai chito eng taunet keyai chito yetia yakiyai chito ko kele mamie kotep kityo koker kipsengwet kole nyolu kochengchi toretindet tepche tuwai kale kokochi rwondo nenyikis aking'ap kokochi rwondo kocher karasta yetia kotuge banyek karasatak yetia kwai kobokoryo anan kwondo eng karasta yetia king'ap kong'et chichotok koker akobaibait amu kakonyor nekergei ak inendet netepche tuwai ako toretindet. Kole nitok anyun ko banyekyuk kawekyuk kikure kainenyi kwondo amu kakinyorune muren. Eng notok kokokto muren ak kwan ak kamet yeityo konamgei ak osotondenyi akoek tuwai borto agenge simatokwoeng kokeny. Eng notok ko kikimwoe ng'oliondoni kokakiyai kityongon kobokoryo kotokomitei eng oretab tililindo kotom kobuti tengek. King'ep keitu kitabutab Efesoek 5:1 kole koamune Paulo ng'alalenyi eng Efesoek yutou kole amu ng'oliondoni kokokto chi kwandanyi ak kamet akonamgei ak osotondenyi akoek icheket tuwai borto agenge. Yekimit kora ng'oliot nekakimong taunet kele borto agenge nyokokimit Paulo kole akoek kora tuwai borto agenge. Yeitya kotestai eng 32 kole ng'otioni ako ang'alali akobo Kristo ak kaniset. Kakan keng'alale akobo kapchi keng'alale akobo Kristo ak kaniset. Nenyolunot kobortoi kapchi atebet neibortoi Kristo ak kanisenyi. Eng notok ko kale mache Paulo kikuye katunisietab kristianatet eng tilyandit nebo Kristo ak kanisenyi. Eng oret age ko kiyonye atebetab kapchi atebet nebo Kristo ak kaniset. Nyolunot kobendi atebetab kapchi ak oletesetai kaniset ko agenge. Kale kikikanapta katunisietab kristianatet yekikikerokendo tilyandit nemi eng Kristo ak kaniset. So kikikanapta nitoni keng'alale akobo katunisiet nebo kristianatet. Ng'ololchin bukoit biik kristianik che kristianik chenyolunot kobarta lapkeiyet ko kristianik kikotach logoiwek chemechen cheingen oleu maketab Jehova. Keng'ololchin asikobit koker ole teptoi Kristo ak kanisenyi yeityo kotebi akichek kou atebonotok ole teptoi Kristo ak kaniset amu icheket ko lapkeiyet eng kwenutab bororiosiek. Kale nyu kapchi ko kaniset neming'in nebo Kristo. Kou ye kikei kaking'alal kele ang'alali akobo Kristo ak kaniset ko Kristo ko metit nebo kaniset kele akine muren ko metit nebo kapchi. Eng notok ko borto agenge kanisetab Kristo ko kakoek akichekyu borto agenge. Yakakoek borto agenge ko metit Manong'otoiyot nebo gai. Yeityo koek boritak agenge kaniset neming'in netaunegei kaniset neo ko kaniset neming'in nebo Jehova nenyolunot kotebi eng atebet neibortoi torornatetab kipsengwet ekosiek tugul amu kikitoi eng taunet ak kikiberur akoek nitok ole ibortoi akobo sorunet nekinyikesor chi. Ngekas akobo katunisioni tugul ni akoi katunisietab arwet kobortoi katunisiet akobo sorunet nekinyikesor chito kot kiwekchi ole kiu maketab Jehova eng betusiek chekibo tai. Eng notok ko kaniset
ko no katuni kapchi ko kaniset anan nemingene eng ngony a nuclear ugele keswot agay ne tai ne taw negay kaniset ne noto go englet ko gu porta nebo Kristo enyu ko nyalunot kerib korik kyok ku eng ng'oliotab Jehova mi kabwatutiet ne kibwoti kole kituyegei eng borto kotononjin baunatet keboi kwony yutou ko ng'alek cheechen chenyolunot kinetkei ko ki kristianik ngisoman eng kitabutab Timotheo 3 ko ng'alale akobo chi nekamach koek ribindet eng kanisetab Jehova kamach chi koek boiyotab kaniset eng kanisetab Jehova kamach chi koek dikon kondochi kanisetab Jehova ko ng'alal ng'alechu kole koitonyi ko agenge kotestai eng yo ko ng'alal kole baiman ng'olyondoni ngomache chi koek ribindetab kaniset ko kamach boisiet nemie konyoljin anyun ribindet koek nemakikerchin ng'olyo nemaletit manong'otiot ab osotiot agenge neribegei neletit ng'omnotet netepche komie netoche toek nechepchep konetis nemakimaiya nemabirishei ako netala nemachi nebo boriot nemachame silingishek nebo ukonyi komie neikochin eng tekisto tugul lagokchik kokasit ako ngomanai chi ole boundoi konyi koriptoi ano kanisetab Jehova kale ngomanai chi ole boundoi konyi kale nebo konyi komie ko ng'olyondoni kang'alale akobo nebo konyi komie komakeboi eng rokto nebo karnet nebo nekikwere metit chito makeboi eng rokto nebo nekitanyi chito kele lazima kokasit kameche amwa kouno kale baunatet nekibou ko kandoiset nekindochin kale bou chi konyi kondochin eng oret neitorori Jehova bou chi konyi eng oret nebo ng'omnotet kale ngotimaste kekas ng'olyondono yemaste chi eng oret nebo Jehova ko akomasta konyi tugul amu metit ngang'alal akobo kot anan kapchi ko kawek borto agenge koboru kebeberwek chetindoi borto nebo kapchi anan tindoi borto kou achek ngomamitei kebeberta agenge komie eng borto komachamegei borto komugul ngotko mamitei komie manong'otiot ak osotiot eng kapchi ko borto agenge akobo kabwatet agenge kotikeni kapchi akotiken kapchi kotoi komong atebetab kapchi koker biik atebet nemanyolunot nemanyoljin Kristo eng kaatak akokuregei kristianik ko nyolunot kibarte torornatetab Jehova eng ateboshek kyok keboi kot ko kindochi kot ako kandoinatet nemeche kusengot ko kandoiset kou ye mwoe sirutik chetililen ma kandoiset kou ye mwoe bitonwek chebo emoni kikebe kanetisioshek kale kanetisioshekab biik cheboisie kale yekinetishei anan yekingoe kanetisiet anan ateboshek kyok keboisie kanetisioshek kikonetech ng'ony kikerokendegei ng'ony ole teptoi ng'ony ipkebe akot asa biik chok chebo Kalenjin ketinye kanetisiet nebo komaki kobo koriondo eng tainyo kinginetech atkinye ko ngameles ne kameche mtumwekab kapchi lakini kinginetech atkinye ko kikilechech kobo korio kekere konda amakimismisi amu ngot kolul kondang'ung ko kaiye kobek kekonech kito ne karab kekere kobo korio kele suppose koek achek kemitei tai eng kila kitu suppose kebou suppose koker konda ko lazima koil konda nenyi lakini maile neng'ung'et amu ii simba kang'alal pasta kole mat koek kito nebirir konda lakini koek kito netala kekas ng'olyondono kole nemakimaiya nemabirishei ako netala nemachi nebo boriot nemachomei silingishek
ako nebo ugonyi komie meche koek osotiot chito netala neimuch kobai konyi eng oretab chomyet neimuch koek metit neingen kole ngotko karab komami keldo eng borinyu koboru kole maikesunotkei ngotko karab komatinye konda koboru kole maikesunotkei kikobit ng'olyondoni kelen bounatet kobai konyi Manong'otoiyot koib kou ole itoe bororioshek kiyale kinyai kijami kase kelen ng'ololchinkei boisiek akolen kole kokobou ngorkoto nika kama kikwere kiboget kong'olol kolechin biik asara akile kimalen je musara ngong'ung mengaimwa ng'olyo boyo kama manoton akimwa lazima inde chito kiboget ko kimi boisiek king'omen ngap korurkei kabisa kopirkei koto karab kekeba ko nekang'om kong'ep koleji biik kosobirere nenyu sikas chepyoset kowochi ko ndani nip kopir chepyoset nekaberber nakilechi berber pir chepyoset lazima okasinit ipkonde kiboget chepyoset kowa chepyoset komsoroman man kong'ep kowachi kopirin muito akolechi chepyoset wach kopir muito karab koi kemong'u ko kikoumian chepyoset nin amu ketikongei boisiechu eng oretab nemabo ng'omnotet kep kobechigei kotko matukonetkei ole kiboundoi korikwak kondochi eng oret neitorori Jehova lakini kaboisie kanetisiosiek chebo bitonwek chebo ng'ony eng achek kristianik komanyolu kiyonyegei bitonwek chebo ng'ony lakini nyolu kiyonyegei bitonwek chebo anan kanetisiet nebo kipsengwet nekikokonech eng notok kokamwa kitabutab Efesoek 5:28 kole Manong'otoichu ochame osotik kwok kuye ochamegei notok ikere bortong'ung ak ichobe bortong'ung icham osotiondeng'ung kou notok maeng boriot meeku chi nebo boriot meeku chi nebokuti makene kele kimayat nekaye mayek iman ak neinyene nemi kong nekikuregei kristianindet ko boriet nemi koing'ung'et ak nekergei ak nemite nimbo sang'i kotos irekene mayani ak mayani nyolunot keeku chekibortoi torotetab Jehova kale ocham osotik kwok kuye ochamegei nyolunot koek achek Manong'otoik che bunu chomyet asikobit reciprocaten chun sikobit koboiboitu chun koker chomyet nebunu baba eng gaa baba ko metitab kot baba ko nekere lagok yenye baba ak chomyet koluu kaatak komugul malasima kele kitinye tuguk asikobit kechomye kikobut silingishek korikyok kikobut kwonyik akichek kabo korishek ko kikoek ropta neinesi eng korik nekole kalia ang'etin ameny ne ole lyon kosir ole ketebe kot agenge akobo koriot neinesi nelen kityo kemboyok bet amu mayame silingishek amu yani kila kitu komeche pion kosir ole te kamugetab Manong'otoiyot kikoboisie shetani ortinwek kou chotok kot koit kesuryo eng korikyok amatikeker kele kaka korikyok komeche kobarta kipsengwet ketou kesirgei ak keker kambeanegei kot age nemanachi kotindoi tuguk cheyomegei nyolunot keeku chekiming'initigei agenge ako nyolunot kero kele keeku biik cheyomei tuguk chekitorori Jehova akot eng tuguk tugul tutigin chekitindoi keboisie chotok asikobit kotoi kainetab Jehova kotorori kang'alal kitabutab lesson ini komwawech kito nekikwote nebo Ellen White nemite Adventist Home kale chichi Ellen White kotugul chekitungei koistoegei atebosiek chekimache keboi age kale matotiem obirchigei koyan age magutikab age makoi yai kou notok akong'etunde chomyet age eng age kero ngotobirchigei ile lazima kekasait amu aboiyotab kot kolen chepyoset achicha lazima ameche silingishek ameche tuguk cheu chu koite kibechigei lagok koker lagok wasanganet nemite konyo komutai kakolindet akot lagok ole mi kamet kotugul ngelen kole lagok katakimeche ne kolen kamet ngal nongen baba neng'wong ongen baba neng'wong kole makasei kimwochin ko makasei
ngele jimi ko daja ngelo lian ongen kon ko matai ko ago ko shep la go beberta kamet kero amu malia ka ma ngeti ngabir jigege le meje boy yat ka samure nanyi ko me je het ka samure nanyi net ko inglet ko bet jom nyet na ta sobos ko mita god ago to god ba go portai to rete ta ba kale len white tabone ben bugo it ko ngala ko ki ko ne ja mashauri len white kale ma to bir jigege kale la gene o hegu cetala e masar toy ngalio ago je muy toy e boti alak ago konyityo e guji konyityo e guji na masar toy ngalio e guji na muy toy age guji na tala aso bit ko ngong ne ugo segei onda tugung mesa ago ngalal jige akwege ngakwege wae ba jet ngong ngati ko gopchi aso bit onai ulata kinge tugu ko ngare tabla ki yit kale maja Jehova kole Osotik ko rit kai wet ni torori Jehova eng taini ko tol kaseta bit nege sunat ke engta yati Yesu Kristo kale miagenge na tononi ko sir Manong'otoik eng Osotik na to go Yesu Kristo ka kitabu tab kala saik sekretari ko mo gole Osotiju ogasit Manong'otoik kwa kuye nyalu engta ya mitei ateboshi che manaji ko gige ke bwat kele nyalu nat ko gaseji Osotik yok agote magati nagage master logo yeke meje ajija masa botene suruti gane di shenu nata kalo Osotik ko nyalu ko gasit Manong'otoik kwa kuye nyalu ngtaya laga ngot ko manyalu ngtaya ko manyalu nagi je gomurwona to mo shekwa amu gasit kita na master logo yeke meje nyalu na tinga nagi je Manong'otoik gele nyalu geri Osotik yok ko ger Kristo ko le takine ga go le nyali to ko Kristo laga ngot ko ma Kristo le takine go ri kyoge ko nyalo ge je ka bo gari shek ko ger awri tiliande no a Kristo amuna to na ba manu asobit ko ne to noni e ko welo mo lo yeke mejen amusa ishe kya ba a meje ke tare ngi ngol yon mi teyu nagalle enga ga ito so mo gen betere na tai kalau una to go soti joga sit Manong'otoik ko senga na maga seit ala ngaliot ki muji gijuti chek enga tebet na mie na bo Osotik kwa amay ngalion ngalio amay ngaliot yegera tebe ngong lalit na ba kayu shit amat ko engla sta ngong la sta na ba sang na ba la ta sumek na ba galaga tap ke na ba gari Manong'otoik ana no Osotik sore kasit Manong'otoik ngapumi Manong'otoik na mengelo yeke mejen lagane kasit ko mo asirutiju ko ngalio tap Jehova ago ingoro tebe ngun nyodo no to Kristo mati master go Osotik amu ge yiwe ana namu garenyen atebe na ba bororiet tap kapki lagane ingo letiten oreta Kristo asobi tebi ngore no ba tililindo asobi to Manong'otoik na gamu go seit Kristo ko gasit Kristo amu atebe ngun mati bortine ge Manong'otoik ngala sta na babrak na bongoro yi na ba sonaek na ba light of sume ibortine ga tebe na ba uri na Kristo ne ga te Kristo ngori tingo gondo bi Jehova ngane tap Jesu onge sanyo kimeji gitoro ngo muktende Jehova amu bara ni go ne just wait kinet ke wa gapchi konga mu imeje gapchi ko ba tutor na tingo ngore ta basista konga mu inye ko imetet na ba ganise ago Manong'otoik ko metet na ba gapchi konga Jehova mu higo no gara ganda oni asobit kenai ko basarunet negi go ne en Kristo Jesu negi nyo ago ibito gapchi age maga gapchi ko barta torna to shikim aktero na to shikim ay geso ge jigi go ne asobit kegu gamuktene pawre ne go bawri ni ago ba kita negi to ngtai igi bitu ye gapchi Manong'otoik to go Osotik ko Kibagenge yete go ekuta Kimurtoiyot ago ba komutik ke je nyama geso ge ara ge bege unogu so bi tiri we gori kyok amu yo nyo inde to guju ati go be shi engort ne tul je tero tim go be shi kwan na gamet ago be shi lago ite go ser go ba kwet umat go lawo ki mat ndem sto ago Jehova go guri so go be ti ame kapchi go gi ngam mi ri ngagenge aso bi pegu je ba wa ta genge aga te gori kyo go torore ne angne sire tul Jehova go tunge ge bo na tingu go ba ta lago kyo
Itak somen yo ing Jesu itinden yo. Amen. Lesson nebo wiki nenyone kechokchok. Ramatos imwale chile baragunyi kolene. Kare otokotin eng lesson nebo wiki nenyone mwae kolene kebendate kasetab biik netoror missing kotokyigei Kristo. Otokotin tugul eng wiki nenyone asikobit obel YouTube ojeng Kalenjin lesson asikobit ketestai tugul kinetkei. Kondoiwok Jehova akoberurok. Kongoi missing.